Radio Wang OFM. Hello. Man son kala lang to taro. Avoid the 12. Tama wanda ko mi tama yengi o mo lo ka chalo tama re na pira to tama no do arna ni pero mo ti ken ko ni. Ma jele no dolo do mo ro ma jong dolo lo anya ma tek ma yek ma ha mu te no mi jo pe lok ke paliam. Endong mo ko. Yes. Aya me ka do wano kwete kan me yo tam lo ko do petiu. Mario kope MP manu berdera me gamen tiang ni geramo wer MP te wer MP yo gen miru chen na MP gen kawar parliament gen temetu otagame million miario gen ye tama tong lobo e wer wigi yot kunu yes edo tedero no beru miral wa en kau no loche Uganda no lo kaire do miral wa man loche Uganda to te wor miral wa te wor miral gonglo ame guru wi jo mora me ti bore ni te lo kong lo ke dia pigi ado ka to bo jo ni no ta ke gido ti ko gi mora gendo bedo ka ye ba je ame no ni manu en kite mo lo kaire ke ro dog bore gonglo ni en ti do ti ka te mo ga gino bedo ke re ping me bino ka tem wi jo e to aneno ni tam no lo ak bino ye lo ma Uganda do yi kite yo now Ladit wan kala Ladit no chao no ramu to bara lo che Lobo munni ame yini lo ta mario ai ta ba kono no local when you ye lumberu pe now Ladit we ineno pa yin kono ma chale tuan kalang loke mwene ni MPs ma meki miergen ko chung tamario la boinga mo a yelo gini tama ka migi kono ye wa wek loki loko peti en loko rama lokana ya ni loko peti ma tu ke der pe biye afoyo aneno na pe ye loko en no ka miral wa en gene ka pe ber miral wa kinu miran go ti tamal wa en lo chama te mete go ti miral wa pe miral na to mor ke afoyo tama ka migi ba where nong ngat mo kene wango hello wango FM hello hey yo yes nan krokala avoid it one yes after we program presenter on more we no be na radio kana now a chao ke tampa ma mio tampa ma mio ma chalo en madano beno dong dan ma wiye yama koro ma wiye yama koro ne gino ka ja ke pin no mer ko chen maro na ku ne no bulu yota dan donc tela ma chon ke ta ana ne no ke ne chala andan kro ma chala an kro ka ni ineno ne eno ne eto kai wajo ni chalo MP iko ye chalo president kidong tam limit pa MPs. Enu ka kenyo no aineno na ni no ane ki amo rojo kidney Uganda mano tama mega. Eni no tiene mierno per qualification pa do pol qui. Ene ka bir kana no mor verano wajo kito. Ti jomu kai ni la tawang kai wa la tawang mi do yene ke pa na. Ti jomu mano dong yes kino ne en pinge poko kade wacho ni angari do en tan mugudum cher wacho ni johana ngari keno ke kelomia bi ke kelomia rio mo eno bile kiro winyo johana ngari be no do ngeo pero region ni ka bol mo fi ngate mo no bukonya ni ne wa ki donc kiu mere kere to chala kadala ni yini nyo tikete eno mi kala ka wacho ni no mir nen qualification bangate mo ramo regioning to muma ge no bu bu pam ke gan bu para en singato mo mo chungen pi ju para ke president jane ginyo de capability bangate kakare ngari no ke gan kwan no timo ke te ngari no gan kwan timo ke te pat kari kero bollo dir muma no ber donc mu che lu buru dong yene da kai that do luoni ngo ya kongo no do nyopera ta ai kero ni ana yido mo bol kui na yi ka no bol kui mano ko na ni na tiene kana Uganda mero chu te pela di mabe mi fi chatti ka kenyo na ramo el mi region mo ke wa na ngai da ke ko ro wa te kela rio de mo for the toilet for Tommy radio wango hello platform for the toilet antamatikite mero maruka to kelo tu petio aga neno MP sameti dena ram bunga raji parliament kakare
enu Museveni da po daha ye pato meta la kene yo ti degree to jogane pato meta la ye re tu ni seken kanu en ti mai ko la kene borte chule wana la ke ro ka chule we Kuyer kene re mi dute eto I la ke chule mi ro bartu butu me ya ke kene I tela Museveni ke te kare onya re o ti duo ke la ke chule ya to Justin. Oh, we. You doing your style more over there? You team ni mo? What me la haba? Oh, radio wango. Hello. Hey yo. Afo ito tuan. Wana anda din anda hadiku. Galdi na afo. Makwa ke program mero fo kong to ya fi team mari kenyo. Makwa ke program ma ni ma kong ye che potamo eni ya ko ni kona na chiri kona Baganda. Potamo kanya ya. Kakare. Ni chen yen kai yam ge cha ko chu gen de le ri chara chu cha no gen pio mata khareda ti chaka ma ni president ne MP ku ye ni an Kwero mana ka be pela ni chen ka don wa ni president du chek ni yan ni Uganda yam ni a ni ye ra ter mar wa ta ki mir ni ki ker ni mir ko du ta da ana wani do te dari tigira ni bol la tara mo ke kan kon president dugna pen koni kwano nyo pe kwano ni tiki twar afo de twala dit ti makwa ka ke MP mamege eni du juwenga to kwa na wa ni la tara mo na MP mo ti metaka no yan do te dar no ini chwale kun ki dondo ne ti makwa ka ki donda la lwa kumare na ki do ke parliament lwa be mero jonj pie yala dit en ge cha la ngi no ri kun ge du ki wen ta ni ya kwan wa chambe ya afo ito twal ba makwa ka ke tam limit me yo tam limit ri anene no kai ti ma ka be wa ke jo mo kana wa be ge no lanja itare do no en in me dong ga wen bo se wa ni ti mi ga wen do to be ru mi ku kan be ya jo ka be ge no be na ke de afo la dit well we need your nana cha na ri ma teka mala por ben ti cosa nero mera man selecta goody and take a you pay man me bino man for reggae special we kam chima chili kan wango yes hello hey yo afo de twal man ngaki kwen man MC Frank kipatota MC Frank afo de twal la dit afo ma be hey yo tamma ka meki piata afo brother Frank ke cher ke management me wango me ta twal me republic ka cher ke nyamatian kakare me cher we afo la dit Brian me ta twal pe ngo ma ya wa cher ke la dit tayar Ladit Brian, your intellectual quantums, why do you Madaka no, ni down when you look in my logony? Uganda bear, bear, ni no Uganda bear, Mada, where a lawyer in a very young. Don't wear a documentary. I want to come a link. Ladit Norbert Mao, my child, the constitutional minister, Manana Panchek, middle of Uganda. Petty award the constitutions by the Republic of Uganda, petty award to Alpadano. In my child in La Terra, in the Terra, it department, my child president, my DP, the opposition, it is a Czech government, Dr. Benjamin, Lobo, may Uganda teaching my child in a Penchek. Don't in pay war the constitution of the Republic of Uganda. While ni kite nani articles of the Republic of Uganda, me a child beach, why the presidential term limit. Office kachel the close 3 wajoning or empty area. Don't kai da ni the constitution for the Republic of Uganda 107 the date and a petty close 1 chapter A close B to C petty area. Don't kachal machal and president Kongo dwako ni ka and culture be officer per kana kachel ke minister gunano ni the Constitution of the Republic of Uganda, Articles 110, why in the state of emergency. Madam Gen take a chair any Manuka American president declaring the state of emergency. Can again go Karani, MPs a good bowl president, MPs who read the car, Madam Kama, Chief President Can declaring the state of emergency in Article 110 of the Constitution of the Republic of Uganda. So, and particularly my child opposition and get a lot of people part in the Gagu district.
Anto wa ni je ma binu pe nyole me Uganda mier kenane ni lu de der mier guye gen ma gen genero kakare narwe so gen ma president ma minister ma o karokene der wata ke penchek me lo Uganda no mier ke chak de review mier ke chak chon penchek me Uganda ke kore do ka dong ni gen ministers new MP de guye president no mier ke chak chon ni ke kore do anyole wedong ma binu nyim kono dibiti mane ni donc tika nane machalo the president ma dong in the current office ko be cha no mier endong be do matwal family ma ka nagi do mier ko be rotating dile na jomo ka dong bi na mane ni penya lwenye lo ma Uganda afo itami comme la bole sa Sudan ko be cha yo bo be good team ikaunt ma part adane so le korgine ni nyaaya tele mier minister ko nane ni pen chief mier ke wo docteur pada mier ke wo MC Fran fo tama kamegi ba afo mata aroba mi polo kumeti gum maktun Brian cha makamegwa tumoko lok tampa luak du chuke woro gino kwer la judge tampa no bad money ko doko ko ngi ot loki da kira chile ko mera chape poem attack me da kira chile gan chawa be do pe and discussion do tum still we're making mistake petem kor jo mape wa be ka korgi wa ba cha mina chile chwa poj bot twon choka lang Lumok tuan cok kalalang, leblang, taro, to mano koerti atara, gudi ni lo ko mata. Jalan orang ngiyo kalang, jalan dia ngiyo na kaya te yor kalang te ye. Ada na kiroka, kidong Justin Ogul, yes, Galdino, ada na MC Frank, dia raciel jani. Ni mzee NCU I think from Pako unweng ma contribute ya puyo matek program do ya giki mandong bere chwala wera mot Acholi weng kama genti ye kidong luo mukane bene kitma unuti kere wamede ki mira chwak kom radio pola kara wana chuli kachigil magang wa neo do style mo en kita ke wayne prophet prophet is not loved at home Yesu be jo Israel o Kwero Yesu so radio ke mi chwa ye we kenene magang beno don foj ma dit bot management wa ke staff wing mi no kare ana lego ni kemete kimi no kare kemete ben ke kelo dano mo papar ka kolas mogo matino logo chara MC Frank kemi platform gino bin ke mi discussion topics mai da nyim laro lok en ma ke laro ni konyo do where we dana yape igin ma we kon wa no time check matuno time check chawa tigura ma bichel medichen ki radio wango ywe wi pierre bungen we dek tona dek radio wango duan moi. Yes, Anthony Toyer dakira matidi chao tumuwakaro ke cha pa selector Godison. Oh, mi achel ye wera for logo chim ma ke kwano nyingi peda ramano ne. Uye wekwa for tamamio wakinenu ke ye wekwa for beru chok radio. Pian pol kara dano ka winyini kitia nyam loga nyame radio duong pa dano pa winyu radio. Endo ka ke winyini kitia gono reggae music unye winyu kitia gono top 20 countdown New Club 1 no dano ti serious mapelare and one radio beru malo. Yes. Lego ni ka wamete pajo dong. Chika enen ka kitia nyam lok mapi gitego kaman. Eni beno cha me medu one radio mapera takadeda. Yeah. Ladit brother Frankie ana neno ni yob makiteni peku gire ket madong tiga medeni wa ye wa kolo ga kola kemi ario alego joma wa oluto wa balo chawa ngeni chiru ke chiro korio wen dire maja kay nyango ni pepe biro ka keme ke lok ke lwa ko nyoka fonyo lwaare ini aw dano ni na chela nyim wa oluto kineno yo mapat miti mugen manyen ana lega Ladit brother Frankie kombedi ma wano biya ke kanyi ibi gone o we achel makelone rocho pacho ma ke bot morogot mabe no de what typing ana foyo mateka deda afoyo mina wachawa ni kete winyine ne achako for ne ki management ka achel ke director mi radio wango umede ki chwinye ni mautiti kere mi mino ticket ki bulu wa kolo to
wanen ni pajo ke lago ena ke wa nyimpa pajo chungi ching bulu wa chon ya chuli ka nen lu diru nyo lwenyo por lu dir wa bulu ria eno chiwunu kara ka lweny ana poe mateka da poe me na wanen matiam raida foyo mateka la windio kema waje keda bedo monokio mera mano maktuno Brian kachil monoki to yero Anthony anti won compatim no sleep mano mi agago this week wabiru kaneno lok mano no bad mau katikeri nyu neno makamege ni president mano mi Lobo mamegwa mi Uganda umyere MPs ye ko ye kidong MPs mameki miere gen ko chung mano tamario la boinga mo ye logi gen ko chiet mere mo leme kamano yone kidong muaka mano mi chung mano pa president miere ki nen ki du koko even ibdong dano maro en batek mala por be nyati brother Frankie yumukene tikabino godi selector tikabino ke yumakiluni darege special wabikwana chill kong makato kibota general kabuli mawachi bulpaluo kiwi mawaye ni rojo pajo pa oje morgo bino nyate brother Frankie the biggest man in the region. Bye bye for now. Have a blessed Saturday.